Привет, друзья! С вами YouTube канал Learn Kazakh, канал для изучения казахского языка. Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних видео. Мы с вами продолжаем челлендж казахский за 365 дней. Будем учить казахский 15 минут в день. Итак, начали. Без, мы, без, наш, безден, безден. Нас зовут безден атамас. Или безден есемемес. Дословно наши имена. От имя присоединили амас. Есем тоже имя. Присоединили эмес. Что вы заметили? К словам присоединяем амас или эмес в зависимости от твердости и мягкости. Возьмем следующее слово мать. Она. Слово твердое, поэтому присоединяем мас. Анамас. Будьте внимательны. Здесь мы присоединили мс, а не мс, потому что слово оканчивается на гласную. Безден анамас. Наша мать. Безден анамас. Следующее слово отец. Эки. Наш отец. Безден экимес. Здесь мы присоединили мес. Итак, что мы узнали? Мы узнали, что если мы говорим о том, что что-то принадлежит нам, мы должны присоединить или мс, или эмс, эмс. Поехали дальше. Младшая сестра, сэнгле. Так говорят женщины про свою младшую сестру. Наша младшая сестра. Безден сэнглемес. Младшая сестра карандас. Так говорят про своих младших сестер мужчины. Наша младшая сестра. Безден карандасымыз. Карандас — это младшая сестра, оканчивается на согласную, поэтому присоединяем амас. Карандасымыз. Безден карандасымыз. Не забудьте повторять за мной. Безден карандасымыз. Следующее. Старшая сестра или тетя. Эпке. Наша старшая сестра, наша тетя. Безден эпкемес. Старший брат. Ага. Или дядя. Ага. Наш старший брат или наш дядя. Безден ахамас. Младший брат эне. Наш младший брат. Безден энемес. Также родной брат, родная сестра на казахском бауэр. Наш родной брат или наша родная сестра. Безден бауэрымыз. Бабушка әже. Наша бабушка. Безден әжеміз. Также бабушка апа. Наша бабушка. Безден апамыз. Дедушка.
ата, ата. Наш дедушка. Біздің атамыз. Біздің атамыз. Родственник. Туысқан. Туысқан. Наш родственник. Біздің туысқанымыз. Біздің туысқанымыз. Біздің туысқанымыз. Родственники. Туысқандар. Туысқандар. Наши родственники. Біздің туысқандарымыз. Біздің туысқандарымыз. Біздің туысқандарымыз. Двоюродный брат. Двоюродная сестра. Бөле. Бөле. Наш двоюродный брат или наша двоюродная сестра. Біздің бөлеміз. Біздің бөлеміз. Біздің бөлеміз. Родственник с маминой стороны. Нағашы. 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 Наш дядя с маминой стороны. Біздің нағашы ағамыз. Біздің нағашы ағамыз. Наша тетя с маминой стороны. Біздің нағашы әпкеміз. Біздің нағашы әпкеміз. Ребенок бала. Бала. Наш ребенок. Біздің баламыз. Біздің баламыз. Сын ол. Ол. Наш сын. Біздің ұлымыз. Біздің ұлымыз. Дочь қыз. Қыз. Наша дочь. Біздің қызымыз. Біздің қызымыз. Внук, внучка, немере. Немере. Наш внук. Наша внучка. Біздің немереміз. Біздің немереміз. Біздің немереміз. Невестка. Келін. Келін. Наша невестка. Біздің келініміз. Біздің келініміз. Біздің келініміз. Зять. Күйеу бала. Күйеу бала. Күйеу бала. Наш зять. Біздің күйеу баламыз. Біздің күйеу баламыз. Біздің күйеу баламыз. Біздің күйеу баламыз. Друзья, а теперь давайте потренируемся. Я буду говорить на русском предложения, а вы попробуйте их перевести. Даю вам 5 секунд на обдумывание. Итак, начали. Первое. Как сказать по-казахски «это наша мать»? Ответ. Бұл біздің анамыз. Бұл біздің анамыз. Это наша мать. Следующее. Как сказать «это наша бабушка»? Ответ. Бұл біздің әжеміз. Бұл біздің әжеміз. Это наша бабушка. Следующее. Как сказать по-казахски? Это наша дочь. Итак, ответ. Бұл біздің қызымыз. Бұл біздің қызымыз.
Следующее. Как сказать по-казахски «это наш сын»? Бұл біздің ұлымыз. Бұл біздің ұлымыз. Следующее. Как сказать по-казахски «это наш отец»? Ответ. Бұл біздің әкеміз. Бұл біздің әкеміз. Это наш отец. Как сказать по-казахски «это наш младший брат»? Ответ. Бұл біздің ініміз. Бұл біздің ініміз. Следующее. Как сказать по-казахски «это наш внук» или «это наша внучка»? Ответ. Бұл біздің немереміз. Бұл біздің немереміз. Как сказать по-казахски «это наш дядя» или «это наш старший брат»? Ответ. Бұл біздің ағамыз. Бұл біздің ағамыз. Бұл біздің ағамыз. Как сказать по-казахски «это наш дедушка»? Ответ. Бұл біздің атамыз. Бұл біздің атамыз. Бұл біздің атамыз. Как сказать по-казахски «это наша младшая сестра»? Есть два способа это сказать. Первый, если вы девушка, женщина, вы говорите «Бұл біздің сіңліміз». Бұл біздің сіңліміз. Это наша младшая сестра. А если вы парень, мужчина, то вы говорите «Бұл біздің қарындасымыз». Бұл біздің қарындасымыз. Это наша младшая сестра. Как сказать по-казахски «это наш двоюродный брат» или «это наша двоюродная сестра»? Ответ. Бұл біздің бөлеміз. Бұл біздің бөлеміз. Как сказать «это наш внук» или «это наша внучка»? Бұл біздің немереміз. Бұл біздің немереміз. Это наш внук. Это наша внучка. Как сказать «это наша младшая сестра», если вы мужчина? Ответ. Бұл біздің қарындасымыз. Бұл біздің қарындасымыз. Бұл біздің қарындасымыз. А как сказать «это наша тетя» или «это наша старшая сестра»? Ответ. Бұл біздің әпкеміз. Бұл біздің әпкеміз. Друзья, на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Встретимся в следующих
видео. Не забудьте подписаться. С вами был YouTube канал Learn Kazakh, канал для изучения казахского языка. Сау болыңыздар!